Ku itariki ya 18 z'ukwa karindwi 2003 hasinywe amasezerano yo kurangiza intambara muri Zaire, akaba ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu. Akaba ari intambara yiswe intambara ya Afurika. Akaba ari intambara yari ihuje ibihugu 9 bya Afurika ku buryo byari byarakoze amatsinda nk'ayo mu ntambara z'isi. Nko mu ntambara ya kabiri y'isi hakaba hari itsinda ryari rigizwe n'ibihugu Ubudage, Ubuyapani n'Ubutaliyani. Hakaba hari irindi tsinda ryari rigizwe n'Uburusiya, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaraje kwiyunga kw'iryo tsinda rya kabiri. No mu ntambara ya Kongo harimo amatsinda abiri ariyo agizwe n'ibihugu bikurikira: ibihugu nk'u Rwanda, Uganda n'Uburundi rikaba ari itsinda ry'ibihugu bitatu, naho irindi tsinda ry'ibihugu bitandatu ryari rigizwe na Zaire cyangwa se ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'iki gihe, Chad, Namibia, Zimbabwe, Sudani ndetse na Angola. Ku itariki ya 2 z'ukwa munani 1998 nibwo intambara yaje gutangira. Gusa ku itariki ya 18 z'ukwa karindwi 2003 nibwo intambara yaje kurangira, irangizwa n'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Gusa u Rwanda rwaje guhita ruvana abasirikare basaga ibihumbi 20 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese nyuma y'imyaka 20 iyo ntambara irangiye, haba hagiye gutangira indi ntambara nini ya Afurika? Ku itariki ya 26 z'ukwa karindwi 2003 abasirikari barinda umukuru w'igihugu muri Niger baje kumufunga. Uwo ni Mohamed Bazoum. Abo basirikare bakaba bari bayobowe na General Abdurrahman Chiani. Budakeye kabiri ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburengerazuba ECOWAS byaje guha gasopo abo basirikari bubabwira ko nibatamurekura bagomba gukoresha ingufu za gisirikari babavana ku butegetsi, ndetse baje kubaha gasopo y'iminsi 6. Gusa agatsiko kahise gahagarika indege zose zaba zigera muri Niger mu buryo bwo kwikanga ko ibihugu bimwe na bimwe byabatera bikoresheje indege. Gusa nk'aho ibyo bidahagije, ibindi bihugu 3 biyobowe n'agatsiko ka gisirikare nabyo byahise bisubiza ko ECOWAS niramuka iteye Niger nabyo bizayitabara. Ibyo ni ibihugu ari byo Mali iyobowe na Colonel Assimi Goïta, Guinea iyobowe na Colonel Mamadi Doumbouya ndetse na Burkina Faso iyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré. Ubwo amatsinda abiri aba arikoze. Iryo akaba ari itsinda riyobowe n'ibihugu bya ECOWAS birangajwe imbere na Cote d'Ivoire, Nigeria, Senegal ndetse bikaba bishyigikiye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ari byo Ubufaransa imbere ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irindi tsinda riyobowe na Niger ariho hari ikibazo Mali, Guinea ndetse na Burkina Faso, naryo rikaba rishyigikiwe n'ibihugu nk'Uburusiya. Ku itariki ya 10 z'ukwa munani 2023 ECOWAS yaje kwemeza ko igomba kohereza abasirikari muri Niger ndetse itegeka n'abasirikari kwitegura. Gusa Uburusiya bwaje guhita bubyamaganira kure buvuga ko hashobora kuba intambara ikaze hagatera n'ibibazo mu karere kose ka Sahel. Ese koko Uburusiya na Amerika byaba bigiye guhanganira muri Afurika y'Iburengerazuba? Reka tubitege amaso.